Ako tražite najbolje rješenje za kućni internet, onda je to bez dileme optika. Najsavremenija tehnologija koja u vaš dom donosi najbrži internet na više uređaja i stabilnu vezu. Šta to praktično znači? Superiorne brzine interneta do nekoliko stotina megabita u sekundi, istovremeno korišćenje interneta na više uređaja tako da svi ukućani mogu online da rade šta god žele, uživajući pritom u istom kvalitetu surfovanja, slanje i primanje slika i video sadržaja najvišeg kvaliteta u samo par sekundi. Da biste uživali u svim blagodetima optike, što prije i što jednostavnije, pobrinut će se naši tehničari. Za uvođenje optike u vaš dom potrebno je ne više od 2 sata. Instalacija je brza i jednostavna. Ako živite u kući, razvući ćemo optički kabel sa najbližeg stuba do vaše kuće. Za uvođenje kabla u vaš dom pronaći ćemo najlakši način i najbolje rješenje. Ukoliko živite u stanu, optičko vlakno ćemo provesti kroz postojeću kućnu instalaciju, a ako to nije moguće, u zidu iznad vaših ulaznih vrata izbušit ćemo malu rupu prečnika do 1 cm. Razvući ćemo tanko, transparentno optičko vlakno. Sprovešćemo ga pažljivo da vam neće smetati niti vas ometati u svakodnevnim aktivnostima. Vlakno ide od ulaznih vrata do tačke gdje će se instalirati utičnica u blizini uređaja. Na kraju se uređaj povezuje na utičnicu. I to je to. Za vas nema troškova. Instalacija je besplatna. Kao podrška Extra TV servisu, optika će vam pružiti puni ugođaj. Možete gledati HD programe na više Extra TV uređaja istovremeno, web sadržaj na TV-u ili snimati više emisija u isto vrijeme. Mi ćemo se pobrinuti za sve. Na vama je da uživate u surfovanju kao nikada do sada. Brzinama svjetlosti uz tehnologiju budućnosti.